Ovdje je nekada bila svratište i gostiona Klanfer. Gore na zidu još se vidi natpis hoteli, restorani Klanfer i držala je udova Klanfer i tu je 914. kada je Andrić došao, odseo 15 dana. Kuća je bila vlasništvo vlade Čerine i Čerina je poslao Andrića da se tu odmori pošto je već bio bolao od tuberkuloze. Andrić je ostao 15 dana sve do 4. avgusta 914. Toga dana imao je sastanak sa jednim svojim vršnjakom, Splićaninom koji je danas živ, Vladom Matošićem, u kafani kod braće Muljačić. To je danas kafana Dubrovnik. I toga dana kad je došao na sastanak, gosti su mu rekli da su agenti upravo toga časa digli Andrića. Toga dana zapravo počinju Andrićeve tamnice i zatočenja, koja će trajati sve do kraja rata i sloma Austrije 1918. godine. Kada ste vi prvi put sreli Andrića u Splitu? Srela sam ga valjda 2 dana, 3 dana poslije nego je stigao u Split. On je stigao u Split 17.7. 14. Parbrodom u noći. I to on jako lijepo opisuje prvi dan u Splitskoj tamnici. Onaj pogled na amfiteatralni položaj Splita rasvjetljen u noći. To mu se onako dopalo, Split koji daje Bosni svoju ljepotu, a Bosna njemu svoju snagu. Da li je omladina vašeg doba već znala o Ivi Andriću? Mnogo. Mi smo se toliko radovali kad smo čuli da će on doći u Split. Pa njegov doći će kraljeve vojske, to se je recitovalo na svakom koraku, pratilo se njega i to nam je bila velika briga poslije kod istrage u Mariboru, kako će se on izvući iz tih dočeka kraljeve vojske. I poslije ste ga ponovo sreli, jel tako, u zatvoru, zapravo na rivi kada je bio ukrcan? Kako su se pomalo tamnice popunjale, onda su hvatali grupu po grupu pa su prebacivali u Šibenik jer je ovdje bio centar gdje se skupljalo sve što se apsilo naokolo iz Sinja, iz Makarske, iz Dubrovnika i tako. I onda zato su splitske tamnice bile pražnjene i tako je jedanput Ivo prebačen već u Šibenik. I strašno je ono bilo noću kad nam je u mraku, nije bilo elektrike u splitskim tamnicama, nego je čuvar donosio na jednoj žici onu uljenicu malu. Došao bi sa ceduljom u ćeliju, pročitao imena, skupite svoje stvari. I sad nismo znali kamo će s nama, da li ide negdje na streljanje ili bez riječi. I tako je jedne noći Ivo silazio niz stepenice i javio se: Majo, prijateljice draga, s Bogom. Jer mi smo imali tu čudnu sreću, znate, da smo nekako uvijek najbliži što smo bili, našli smo se uvijek blizu. Tako, na primjer, Jerko, cijelo to putovanje, uvijek smo se našli na istom sjedalu u vagonu. Tu je bio Jerko, ja, tamo je bio Ivo i Niko. I
Jedne večeri došao je sudac istražitelj pred naše ćelije, bilo nas je još 10-ak i kaže skupite stvari, izlazite. I poveli su nas na obalu sa eskortom, vojnici sa bajonetama. Tu je bio doktor Škarica, sveštenik, njegov brat, katolički sveštenik Škarica, doktor Tresić Pavičić i još nekoliko mladinovi i tako. I kad smo došli na obalu, onda idemo na Parbrod. I vidim ja Višegrad, Parbrod. Lijepi, to su Parbrodi koji su imali glavnu prugu Trst-Kotor. I na prolazu ispred kafane u Splitu svi su se digli na noge, neki su ustali i na stolove da vide koga to provode. To je bilo oko ponoći. I došli smo pred Parbrod. Na jedan put je došao policijski komesar Modrić, uzeo mene, Tresića i još valjda dvojicu i nas vodi gore na palubu, u salon. A u salonu vidim ja sve naše koji su došli iz Šibenika, svi su pokupili na Parbrod i sad idemo s Parbrodom na Rijeku. A Oskar viče, Jerko, evo ti Maja. Svi smo se našli opet na Višegradu, na Parbrod. Jesu li bili ovi vezani kada su došli? Ne, nas policijski komesar Modrić nije vezao. A kad smo ujutro osvanili u Zadru, pred onom krasnom zadarskom obalom sa samim palačama, od onamo se vuka kao jedna zmija, znate, jedna povorka, dvoje i dvoje vezani ovako i svi povezani sa jednom žicom. Andrić je bio kraj vas kad ste vidjeli ove vezane? Da. Tu je bio mi smo bili gore na onoj palubi slobodni, a one su doveli vezani, držali su ih vezane sve do Rijeke. A to je bio jedan Splićanin, komesar policije u Zadru, Peršić. Jedan poznat po krutosti. Peršić. Zanima me, do Maribora ste putovali 3 dana. 3 dana i 4 noći. I 4 noći u vagonima. Zanima me, kada ste stigli u Maribor, kako izgledao taj dolazak u Maribor? Sad, 3 dana i 4 noći sjediti neprestano na istom mjestu, znate, ne čak kad je trebalo da se ide u toalet, onda je mađarski vojnici su nas pratili, taj naš transport. I onda je vojnik svaki put stavio nogu među vrata da se ne zatvara toalet. I sad od toga sjedenja mnogim našim ljudima su bile otekle noge. Strašno, nisu mogli stati na nogama, cijelo sjedenje tako. I onda su morali naručiti zaprežna kola, 2, 3 zaprežna kola i strpali su ih u kola i njih su odvezli u remizu gdje su konji oficirski stali i tamo je cijelu noć, sreća da nije bio Ivo tamo. Doktor Tresić, Marko Dubravčić i ta grupa koji nisu mogli hodati, ležali su na mokroj slami. Bilo je naroda na ulici. Puno rasvjetljen, Maribor je bio svečano rasvjetljen, svečano. Prolazili smo kroz jednu jako široku ulicu, s lijeve strane je bila jedna palača, dole su bili stolovi vani, a avgust je bio vrućina, stolovi vani pred kafanom i na prvom katu vidjelo se isto je bila kafana sa balkonima i tada je nastalo ono pljeskanje, onda su pružali štapove, kišobrane, štali su imali u rukama da nas dohvate preko vojnika koji su nas pratili. I onda je nastala vika
I onda smo gledali tu plavu gospođu na balkonu koja se naročito isticala sa prijetnjama i sa pljuvanjem i dobacivanjem svega i svašta. Da, to je ova plava gospođa iz Već-Ponte. Jeste, ako se sada vas sjećam u procvjetalom vrtu nije, kaže, iz neispunjene osvete. Nemam šta da vam praštam jer sam i onda žalio jednako vas i sebe. A večeras vas se sjećam jer nevolja redom ide. Može biti je nevolja dospjela i do vaše kuće sa balkonom. Pa mi vas je žao, bojim se da vam naša prekorna lica mute trzavi san. Da. Ali prije rekao, gospođo, visoka plava gospođo, u vašem gradu sam osjetio kako je vezan u nemoćnu robu kad prolazi vlažnim ulicama, a na njega pljuju bešćutni muškarci i okrutne žene. U Mariboru vidim da ste provodili dane, vodili ste dnevnike i prevodili. Ovdje vidim prevod u vašem dnevniku koga je radio Ivo Andrić. Ja. To je Valjdova rednička tamnica. Ja. I šta ste radili u slobodnim časovima u tamnici još? Pa, čitali smo mnogo, učili su se mnogo jezici, među jezicima ruski i engleski. Ja sam, kad sam tražila knjige za čitanje, onda su mi svaki put pod nos donijeli gramatiku njemačku. A ja sam odgurnula i rekla sam, ne cijeli vam ruku koja me bije. Ali smo zato dobivali ruske knjige, i to čak i u originalu. Jako mnogo se učio ruski i mogu vam reći da smo polagali zakletvu mi, mladi, još neženjeni, a mislimo na naše potomstvo i kunemo se da će naša djeca poslije materinskog jezika najprije ruski učiti. Među vašim uspomenama, ovdje vidim na stolu jedan zapušač. Ja. Iz koga je to perioda? To je odmah prvih nekoliko nedjelja pošto smo stigli u Maribor. Ja sam kroz jutro izlazila na šetnju sa čuvaricom, cijela grupa iz nekoliko ćelija, i kad smo otvorili vrata dole za izlaz u dvorište, na jedan put mi se prikaza nasuprot nekoliko glava, a to su bili sve naši iz Splita i iz Šibenika. Bio je Niko Bartulović, Ivo Andrić, moj Jerko, Đivo Višić i onako svi zbiveni i gledaju čudo. Onda sam ja već zamislila šta imam da radim. Ako se svaki dan to ponavlja, da se mi vidimo odmah kad izlazim na dvorište,
onda ja mogu već i neko pismo da proguram. Njemci jako mnogo piju piva i u tamnici, ako imaju para, naručuju i ima po dvorištu jako mnogo ovih zapušača koji se nabubre od piva pa budu veliki. I ja sam onda pokupila nekoliko zapušača za svaki slučaj. Jednoga sam držala u žepu originalnoga, a drugoga sam izbušila sve i stavila unutra cedulju. I jedan put mi se desilo da me ključarica zaustavila i pitala šta će vam to? Ja vadim onaj originalni, nebušeni, i kažem pa tako malo dok šetam pa se igram pa glancam nokte. I tako sam prošla mirno, a njima sam ovako pokazala. I trebalo je biti dosjetljiv, znate, mnogo. I sa ovim najnižim činovnicima u tamnici najpristupačnije biti. I ja kad smo izlazili kroz naše duge hodnike za dvorište, ja sam poletila prva da otvorim vrata, to bože da se pokažem uslužna onoj čuvarici. Ja otvorim vrata i prva izletim vani i onda u kut ovako jednostavno gurnem. Kažem njima ovo i gurnem doleće. I godinu dana je ta naša korespondencija, jedan sam uzela natrag, drugi sam stavila. U ono vreme imali ste i slobodne izlaske i na jednom od tih Andrić vam je ostavio poruku. Hoćete mi pročitati? Ja. Idem ti u Bosnu ponosno, to je već prije ove cedulje, poslije mi je jedan mali isječak meni odustalo. To znači prekinulo su istragu, jel te? Nisu našli Bog zna šta. A onda mi piše, idem ti u Bosnu ponosnu. Ko zna, hoćemo li se ikada više vidjeti i hoće li ti djever biti. Misli dobro o meni i ne zaboravi me. Ivo. To je simptomatično njegovo želja da ljudi dobro misle o njemu i da ga se sjećaju. Bog zna koliko puta na dopisnicama, na pismima, on uvijek moli nemoj me zaboraviti. Misli dobro o meni. Šta ne bi mi mislili dobro o njemu? Zašto se boja toga? To je onaj urođeni strah od poroda, kaže on. On o tome više puta u ekspontu spominje. Kako je došlo do toga da sud odustane od daljeg postupka? Pa, ja se ne bojim, nego uvijek sam sticala to uvjerenje da je to naša sreća bila što su imali jednog divnog čovjeka za istražnog sudiju, on je bio Splićanin, Moskovita, zvao se dr. Jerko Moskovita. Ispočetka smo imali Njemce u Mariboru sudije. Nisu se razumjeli s nama i vidjeli smo kako na nas gledaju podozrivo i sve, ali smo oživjeli kad smo čuli da dolazi naš čovjek. I kroz cijelo vrijeme što je on vodio istrage, on je toliko pomagao svima nama. On bi nam rekao, ne bojte se, ne bojte se. A s druge strane, tamo gdje su bili čuvari, onda je žestoko, znate, razgovarao strogo i sve, a nama bi šaptao, ne bojte se, ne bojte se.
Andrić je ostao oko 8 mjeseci u Mariboru. I onda negde oko 23.915. On je sud je odustao od daljeg postupka. On je onda bio prinuđen gde da ode? Onda mu je doznačena pratnja da ga prati u Ovčarevo, u njegovo rodno mjesto. U stvari on je tamo bio, koliko znam, u konfinaciji. To je bila konfinacija, znači nije smeo iz granice grada ili mjesta da se kreće naprijed. Mi smo svi iskušali te kombinacije, mi smo imali cedulje, svaku 8 dana je trebalo prijaviti se policiji, dobili ste pečat da ste prijavljeni i u redu, tako isto i Ivo. Ali on se je žalio da mu je tamo teže nego u tamnici. Pa ja, jedna mala selendra koja je dobila jednog sumnjivog čovjeka, kojega su morali vjerojatno i oni svi promatrati, paziti, a jedan policajac u civilu sigurno. I on je osjetio to. I on je imao pouzdanja ni da se upozna, ni da razgovara sa ljudima. To je njemu strašno bilo teško. Kada je napustio Maribor, on je onda otišao prema Ovčarevu. Prvo je bio u Zagrebu i tu vam se javio sa kartom. Jeste. Šibenik, Dalmacija, Uze. Ja sam tad bila u Šibeniku na psihijatrijskom motrenju. Da. I to me je jedino moglo da spasi. I sad to je isto za njih bilo teško. Putujem ne smijući prekinuti. Doma. Nisam... A šta ja nemam naočare? Tu su slaga jedne moje. Jer je olovkom pisano pa se izgubilo. Nisam zaboravio svoju dobru prijateljicu. Nije mi dobro. Žurim. Budi zdrava i vesela i ne zaboravi svog prijatelja Iva Andrića. I poslije vam je pisao, kad je stigao, to je 21. mart, 15. 21.3. u Zagrebu. Ovo koliko mu je dozvolio onaj pratioc da kupi kartu i da napiše, to je uvijek bio pod pratnjom. Onda je došao Bosanski Brod na red 21.3. Još jedanput hoću da te pozdravim i podsjetim na jednog prijatelja koji često o tebi misli. Putujem bez prekida, kao otrovan sam. Misli o meni dobro i ne zaboravi me, opet isti refren. Pozdravi sve, nisam zdrav. Adio, Ivo. Poslije ste se ponovo vidjeli kad je u slobodi u Zagrebu. I tako sam prošla kroz Zagreb sa mojim malim Mitrom u naručju. Onda su ga u narodnoj kafani jedan za drugim svi uzimali i pokazivali naokolo, ovo je najmlađi veleizdajnik. I tu sam se našla sa Ivom. Poslije sam išla u Split i poslije oslobođenja je Ivo dolazio, često je dolazio k nama. U Split vam je stigla i njegova knjiga, odmah čim je izašla. Čim je izišla, jeste. Exponto. Hrabroj i dobroj marburškoj drugarici Maji na dan oslobođenja Zagreb 29.10.1918. Ivo Andrić. U jednoj drugoj dopisnici, kad sam se ja nešto žalila, kasnije, možda par godina kasnije, onda mi je pisao, mi marburški građani moramo da se držimo. Poslije ste ga viđali, vidim da imate i njegovu dopisnicu sa primanja Nobelove nagrade. Je. Dolazi je on često ovdje, baš ovdje u ovoj sobi,
osjećao se dobro u domu jednom, njemu je dom falio, zato je on tako nesretan radi svoje samoće, jer on nije pravog doma imao, on je imao društva, djece, on sam sa tom sirotom majkom, ja mislim da je teško djetinjstvo on proveo, zato je ostao taj trag samoće njemu. I čim je došao u jednu toplinu familijarnu, on se sav premio, znate, sasvim drugi je bio, uživao je sa tom djecom, igrao se s njima, a malu moju čerku je gledao ono žensko, znate, već dobiva neke forme ženske i kaže slatko malo žensko. Majo, nemoj je rano naučiti pisati. Šta mislite, zašto je to rekao? Ja sam puno puta kroz život mislila zašto on meni preporučuje da ne naučim dijete rano pisati, žensko dijete. Ja mislim da je on osjećao težinu te dužnosti svoje da piše, da se ispoljava, da kaže ono šta mu je teško i da je možda bolje to ne raditi. Ja na to mislim. Ja vam se puno zahvaljujem na ovim uspomenama. Ajde, mnogo ste nam pomogli. Ovo je... Da, to je njegova, niste mi pročitali iz Stokholma. Ja sam njega natjeravala stalno, jer sam vidjela šta njemu fali. Njemu fali toplina doma i stalno sam ga natjeravala da se ženi. On nije imao kuraže zagrabiti u život. To sam vidjela. I konačno kad sam 58. bila kod njega u Beogradu, onda mi je rekao, kako vidiš, konačno sam se oženio. A ja sam mu bila već čestitala i samo sa par riječi, drago mi je što nećeš više biti sam. On se na tu samoću tužio jako. Međutim, opet tu nije imao sreće, ona je bila već bolesna, teško bolesna, sa tim nervnim u nogama, u rukama i gradio je ovu vilu u Ercegnovom baš samo zbog nje da bi se ona oporavljala u tim toplim kupkama protiv reumatizma. I kad je dobio Nobelovu nagradu, 2 godine prije toga sam isto bila kod njega u Beogradu, radilo se o Pasternaku, kad je Pasternak dobio nagradu, a ja sam njemu rekla, ti si naš budući Pasternak. Da ste predvidjeli na neki način. Nasmijao se i rekao mi je, Maja, hvala. I zaista dočekali smo tu njegovu Nobelovu nagradu. Moja djeca su se silno oduševila. Pisali su mi, kaže, kao ovaj Srđa što ste ga vidjeli u Zadru. On meni kaže, ja sam toliko bio impresioniran, činilo mi se kao ono jutro kad smo sa Marijana gledali potpunu pomrčinu sunca. I kaže, to se ne doživljava svaki čas u životu. Tako je pisao. A on meni istog dana kad je primio Nobelovu nagradu 10.12.61. piše, draga Majo, hvala na srdačnoj čestitci. Sa dobrim sećanjama i srdačnim pozdravom, tvoj Ivo. Onog dana kad je primio Nobelovu nagradu. Eto vam. Ja vam se puno zahvaljujem. Jeste bili zadovoljni? Bio sam, svi ste zadovoljni. Niste.